Pharmaceutical O2 a medical herbalist esanso ewo eye Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center yade wakasa de afa niema ye koso ma yenya sa yade ekode wu HIV yare no obeye 8 oye yerba owo virus another oye yerba yemfe yenenwu hu zozo ba ni yemfe yenenwu hu okay nanso azokronye de se obi benya HIV a onam kwana ahuru bido a obenya dam yerban nti oye through body fluids of infected person nimpa na wenya HIV no hu nsu bi ahuru nsu bi te de moja nsu bi te de bema ni hu nsu nsu bi te de yenufu nsu ehu ena even nsu na obansa na ni hu nsu na aban benyin ni hu nsu na aban no ena sebe bem nimpa nature nsuo bebia woja wanan nsuo ni sa eye wo ho no ena oba ayas ahemfie nsuo ni ade nti yehu sa ade yehu damenyama na chede se obinya nda ho nkita hozi de oba na bema hia ana zankofo ye wonchen no obotum wa afado nya HIV bra nyimpa no mbo no ho ban portratimase only your first way anyimpa botum nya HIV wombo na konu na say obi a oni obi owo HIV ehia ebi a moja edi afra formally sisiano some of the labs most of the labs of late what year rigorous test mpo ansana was moja amobi research akwechu yerba no insunsun baby o start ifi until there baby a otisisia no you research so wa akwechu intina chere no we here there at least a check HIV status. Oh, yeah, very simple to do. Enya hu de kin HIV hu garlic ampa wouldn't even advise. And a busy and every na but oh yeah antiviral antina manufacture them ku virus mpotro da bi. Ehun amenfa you preventing it. Eyi na yekade in the case prevention